dore umuntu wa mbere wabaye nyirabayazana wo gukwirakwiza indwara ya Marburg mu Rwanda nubwo bitari byamenyekana aho yaba yarayikuye. Iyi ndwara ya Marburg ikomeje kuzenguruka yica abantu ndetse akaba ari n'indwara iri kwica abantu nabi cyane. Iyi ndwara yahereye ku mugabo twakwita nyirabayazana, niwe wari ufite iyi ndwara bikaba bitaramenyekana neza aho we yaba yarayikuye. Uyu mugabo yahise yanduza umugore we. Uyu mugore we yari afite urugendo rwerekeza muri Belgique. Umugore ntiyigeze asubika urugendo, byabaye ngombwa ko akomeza urugendo rwo rwerekeza Belgique. Binavugwa ko iyi ndwara ya Marburg nawe yayijyanye muri Belgique. Uyu mugabo ntago yanduje umugore we gusa, yahise ananduza mubyara we, ndetse binavugwa ko uyu mubyara we Marburg itamutinzeho kuko yahise imuhitana. Nyuma yo kwanduza mubyara we wanahitanywe n'iyi ndwara ya Marburg, uwo mugabo yananduje umuvandimwe we ndetse ananduza undi muntu badafitanye isano. Uwo mugabo amaze kumva ko ari kugenda aremba, byahise biba ngombwa ko yerekeza kwa muganga kwivuza. Akihagera uwamwakiriye twakwita nk'umukonsilita muri CHUK nawe ntiyamenye ko yakiriye indwara kirimbuzi ishobora guhitana ubuzima bwe. Yaramwakiriye gusa ntiyabasha kumuvura, ahubwo nawe atangira kuremba. Babonye ko uburwayi buri kuza batari gusobanukirwa ibyo ari byo, byabaye ngombwa ko biyambaza ibitaro bya King Faisal Hospital. Babombi, yaba uyu mugabo twakwita nyirabayazana ndetse n'uwo twakwita umukonsilita wari uri kumukurikirana, bose berekeje muri King Faisal Hospital mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Bageze mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, uwabakiriye nawe ntiyamenye ko ahise acakira icyorezo cya Marburg. Gusa uwabakiriye yari atari yamenya icyo barwaye icyo ari cyo ndetse n'imbaraga ubukana gifite. Amaze kubakira, uwabakiriye amaze kubona ko uburwayi bafite buri kugenda burushaho gukara ndetse ko ashobora kuba atari bubashe kubavura bombi, yahise yitabaza itsinda ry'abaganga bakoreraho muri King Faisal Hospital cyangwa mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Gusa ntiyamenye ko abo baganga bashyiriye indwara kirimbuzi, nta nubwo yamenye ko ikwirakwira rya virusi ya Marburg ako kanya noneho aribwo ryagutse, kuko iryo tsinda ry'abaganga ryose hatavuyemo n'umwe, uko bose baje gukurikirana abo barwayi babiri, bose nabo bahise bandura virusi ya Marburg itangira gukwirakwira muri bo. Mu gihe kidatinze bose bari bamaze kuba indembe, ndetse bivugwa ko bamwe muri bo banatangiye gupfa. Icyo twababwira nuko muri abo babiri bari bakiriwe muri King Faisal Hospital, yaba wa mugabo twakwita nyirabayazana ndetse n'umuganga wari wamwakiriye muri CHUK, bakomeje kuba indembe muri King Faisal Hospital. Gusa wa mukonsilita wa muri CHUK byaje kurangira Marburg imuhitanye. Y'uru ruhererekane haje kugaragara n'abandi bantu babiri tutaramenya niba hari aho babahuriye n'uriya nyirabayazana watumye icyorezo gikwirakwira mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Aha harimo umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda muri UR ndetse n'undi muntu w'umuhinzi. Ababo ntibiramenyekana aho baba barakuye ubu burwayi, dore ko uwo munyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda byaje kurangira we iki cyorezo cya Marburg kimuhitanye. Abo bombi bishoboke kuba hari aho baba bahuriye na kura gukwirakwira twavuze hejuru bw'iyi ndwara, cyangwa se bakaba bafite ahandi hantu baba barayikuye. Gusa ntago biramenyekana aho baba barakuye iyi virusi ya Marburg. Yiganje cyane mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, dore ko ari naho ihererekana ryayo risa nkaho ryagukiye cyangwa se ryakuriye, kuko uburwayi cyane bwiganje mu baganga bakorera muri biriya bitaro byitiriwe umwami Faisal. Ya Marburg bivuga ko 88% by'abayanduye birangira bahitanye. Ni indwara itandurira mu mwuka nkuko COVID-19 yari imeze. Ni indwara yandura mu gihe ukoze ku maraso y'uyirwaye cyangwa se ku matembabuzi ye. Gusa iyi ndwara akaba ari indwara kirimbuzi, kuko umuntu yanduye ibyago byinshi biba bihari nuko ibiri bumuhitane atari buyirokoke. Minisiteri y'ubuzima Minisante yemeje ko mu Rwanda habonetse iyi ndwara y'umuriro mwinshi
iterwa na virusi ya Marburg yahise inasohora itangazo rivuga ko hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Yasohoye itangazo rigira riti hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Kwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka. Minisante kandi yakomeje gushimangira ko ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi ikomeza gushyira hanze amakuru ajyanye n'iyi ndwara. Aho bagize bati abaturage barasabwa gukomeza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku. Habayeho guhura kw'amatembabuzi y'abantu babiri. Muri abo bantu babiri harimo ufite iyi virusi ya Marburg. Iyi ndwara nta muti cyangwa urukingo byayo biraboneka. Icyakora iyo umuntu ageze kwa muganga atararemba yitabwaho akabasha kuyirokoka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko Marburg ari indwara yamenyekanye bwa mbere ubwo abantu 31 bari bamaze kuyandura, naho 7 bagahitanwa nayo mu 1967 mu Budage mu gace ka Marburg na Frankfurt ndetse no muri Serbia mu gace ka Belgrade. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko rigiye gufatanya n'u Rwanda gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo cya Marburg. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr. Tedros yavuze ko OMS izatanga inkunga ku Rwanda kandi izafatanya na guverinoma y'u Rwanda guhagarika ikwirakwira rya virusi no kurinda abantu kwandura iki cyorezo. Uyu muyobozi wa OMS yagize ati Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko hari abarwayi ba Marburg. OMS izakomeza kongera ubufasha ndetse ikorane na guverinoma y'u Rwanda mu guhagarika ikwirakwira ry'iyi virusi mu kurinda abaturage bari mu byago. OMS ivuga uwanduye iyi ndwara abashobora kugaragaza ibimenyetso mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'iminsi 21. Ibumbye ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara ari mbi cyane kuko ishobora kwica ku kigero cya 88% abayirwaye. Iyi ndwara ntigira umuti wagenewe kuyivura nk'uko twabivuze cyangwa urukingo. Y'ubuzima irakangurira abantu bose kugira isuku bagakomeza umuco wo gukaraba intoki, ariko ugaragaje ibimenyetso akihutira kujya kwa muganga. Twasoza tubasaba gukomeza kwirinda no kwitwararika kugira ngo hatagira ugerwaho n'iki cyorezo kubw'amakosa ye. Tunasaba Imana ngo ikomeze kubidufashamo kuko ntibyoroshye. Iyi ni iminsi yahanuwe, iminsi twagiye dusoma muri Bibiliya ko mu bihe bya nyuma hazabaho indwara z'ibyorezo. Ntekereza ko ari ibingibi turi genda tubona, aho icyorezo kiyongeraho ikindi, ejo hakiyongeraho ikindi. Imana ikomeze ibidufashemo. Reka ntabe ari wowe uba intandaro yo kwanduza abandi. Irinde ndetse urinde na mugenzi wawe. Imana ikomeze kubana namwe.